تماشاوانین هێژە دەم باش ئەسی ماف خالد محەممەدم بەرنمەیە زمان و ڕاماندە گەلوەمە دوێ بەرنمەیەدا ئەمێ هەر جارێ میێوانداریە کەسایەتیەکە کورد کۆخۆدیرۆل و باندۆر دوارێ زمانی کوردیدە بکەین میێوانێمەی ئیرۆ زمانزان و نویسکارێ کورد زانا فارقی نییە زانا فارقینی ساڵە 1967 لە گوندێ باکوزا فارقینێ یا ئامەدێ هاتیە دنیایێ دەرچوویێ بە شێجواکناسیە ئەنگۆ سۆسیۆلۆجیایە لە باژارێ ستەمبۆلێ و ساڵات 1970 دەژی لەسەر زمان و چاندا کوردی ماستەر کریە ji bo nivîs û helwestê wî yê kurdewarî hatibû sizakirin û zindanî kirin di derxistina rojnameyên welatê me azadiya welat cih girtibû di sala 2011 de dewreka serokatiya Enstîtûya Kurdî ya Stenbolê kiriye. Gelek gotarên wî li ser zimanê Kurdî, çand, zargotin û mûzîka Kurdî hene. Di rojnameyên wekî welat, welatê me, azadiya welat û kovarên wekî rewşen, zembîlfiroj, tîroj, avaşîn, peyv û malperên wekî gerdûn, Ameda Kurd, Amûdê de hatin weşandin. Berhemên zana farqînî, ferhenga Tirkî Kurdî, ferhenga Kurdî Tirkî, ferhenga Kurdî Tirkî, Tirkî Kurdî, lêker û rastnivîsîna wana ji aliyê bunyatî ve, xebatên kolektîv. Em zimanê Kurdî binasin ji bo rastnivîsînê ferhenga Kurdî, Kurmancî, Tirkî, rêbera rastnivîsînê. Werger ji Tirkî, mamosteyê Siyemîn Xanî, rastiyên destana Memê Alan, Xanî û Newroz, Xanî û memzayên wî. Di vê bernameyê de me hejmarek ji pirsan arasteyî mamostezana farqînî kirin. Di bersivê xwe de jî zana farqînî weke koma awnas kiriye bersivên xwe bi awayekî eşkere û zelal diyar dike. Em ê bi hev re bersiv û nerînên wî bibihîzin. Pirsyara pêşîn jî ew bû. Gelo ew rewşa heyî ya zimanê Kurdî li welat û dervê welat çawa dinirxîne. Pirseke berfirê te divê ez beriya ku awekî giştî lê binêrim bi taybetî di çarçovaya Bakurê welêt de. Bi sînor bikim wisa bersî bidim ji ber ku rewşa her derê ji hev din cuda ye. Naga bi taybetî em li Bakur li rewşa zimanê Kurdî binêrin ji bo me pîvane sereke rewşa zarokan e. Dema ku em li zaroka binêrin bêka ew zarok bi kîja zimanî mezin dibin, radibin, dan û standinê xwe bi kîja zimanî bi hev û din radikin em ê wê gavê bi rehetî karbin rewşa ziman tespît bikin. Di vê çarçovega ku el Bakur li rewşa zimanê dinêrim ez dibêjim dahatiya wê di talûkê de ye. Ji ber ku zarok û bi taybetî zarok û jê şûda jî ciwan ne bi zimanê xwe bi zimanê serdest mezin dibin. Ev jî ji bo dahatiya zimanekê rewşeke xeternak e. Gava ku îca li dervê welêt û li başûr rojava rojalat em rewşa ziman binêrin. Ew gava ku em din ber rewşa Bakur jiya Bakur çêtirin. Her neha em bibêjin em ê başûr û rojava jî ji vê rewşê bidin alî ji ber ku li wê derê dî bi perwerdê bi vî zimanê tê kirin. Her wiha rojalat wekî Bakur nebe jî çendî bawekî berfire perwerdeye bi zimanê dayîkê nebe jî lê qasî ku em pê dizanin û lêkolînê ku diwan wara da hatine kirin li wê derê rewş jiya Bakur çêtir e. Her wiha li dervê welêt ne maze li Ewropayê li gorî salê berê bêhtir êdî mafê hînbûna zimên ji aliyê em bibêjin dewletan ve ya ji wekî Almanya û deverê din ji aliyê kanton û eyaletan ve wek mafek tê naskirin û hindik be jî zarokê Kurd li wê derê bi zimanê xwe em bibêjin perwerdeyek dibînin ya jî em bibêjin li wan re hînî zimanê dayîkê dibin çarçova wî mafî da. Îja li Tirkiyeyê erê dersên hilbijartî hene. Ya din hin üniversite hene em bibêjin lîsans heye bi Kurdî. Ya jî li hin üniversiteya ya jî em bibêjin li Enstitûyê Zimanê Zindî yê wan üniversiteya zanîngeha master û doktora heye û em bibêjin wekî Stenbolê li hin şaredariya ew mafê hînkirina zimên hene. Her wiha tabii dam û dezgehê Kurdan jî li Bakur bi vî zimanê em bibêjin kursa didin. Ê ku dixwazin zimanê xwe hîn bibin, beşdarê wan kursa dibin. Lê
پرورده یا به زمان دایک نینه. دوی سال دا حتی که زمانک نه به زمان پرورده و زارک بوی زمانی مزن نبیم مروم نکاره جه دهاتوی که گشبین یا وی زمانی بس بکن. گلو حتی چرا دی زمان زانا فرقینی به پیش روژا زمان کردی گشبینه که خورد و دولمنتر ببه. گوا کتدی ما بحث روشا زمین کر باوکی گشته جبو که کرد یا جی زمان کردی جبه روشه بفلته بکه و روشه که باش دوی که مافین زمانی یه چاندی یک کولکتیف بین ناس کرن. د قانون تایبەتی باکوور د قانون دا اگه گوهرتن چه نبه کردی وک زمان دایی که نه ناس کرن او لدبستان به وی زمان پرورده نه دست بکرن مروم نکاره ببیجه که دهاتی زمان کردی لوی بشی گشه مخابن از نکارم بحث روشه که وصا بکم جبو به یکی جه از دو آلیه تکوشینه دبینم آلیه که جه جبو گوهرتنا قانون بنگهین و ماکه قانون لترکیه یا دوجی دام و دازگه ریخستن سازی کرده که جبره بهتر خمخوری وی زمانی بکن چالاکین خواه پروردین خواه نابهی وشانین خواه همو کاروبار خواه یه سیاسی و ایدولوژیک چید به بلا ببه که گرانی ند نکردی دیسا از دهاتی وی زمانی باش نابینم جالی که به اره تکوشینا خو بدی که قانون بگوهرن و چارچوبه ماف و آزادی برفراتر ببه جالی دم واجی دوید تو دناف خدا وان گاوان باویجی ایدی دم ندما تثبیت روشیه دما پیک آنینا بریارانه که او بریاره که به کنفرانسا به کمخباتا تستندن دامو دزگت بیشتر دبن ریخستن درباره وان یکادا چید به تایبتی مثلا زمان ده او بریاره که تستندن که تو وان بریاره ده پراتیک ده بجی نینی تایبتی تو دناف خدا بجی نینی تی چوا بکاری که مخاطب تا دبی وارده گاه باوجین و وان بدی فرض کرن نمونه که وها بدن مثلا باکور اره رادیو تلویزیون روزنامه کووات وشانین کردان هنه نه وشانین کردی از دبیجم وشانین کردان هنه لی وشانین کردی نه چندی لهمبری وان وشانین که به ترکی وشان خودکن خورتن قدر قیمتا که کرد بخواد ددن وان دامو دزگین وشانیین بکردی و یه ددن نه بکردی نه وکهبن حتی تو بخواه قدر قیمت ندی خواه کسی دنجی قدر قیمتا تناگر کارم بیش. درباره و مجارده گلو چه آستنگی و زحمتی لپیشیا پیشخستن گشکرن و دولمتکرن زمان کردی هنه. اگر اره چاوا دبه که او آستنگی بین هلانی. یک شيء تدي الباكور فراستك هي فراستك اونيتر كو خل سر تكيتي اواكريه جبلي ناسنامه تركي جبلي زمان تركي جبلي چاند تركي زمان چاند و ناسنامه دن ناين قبول كرن تين رد كرن و اب قانون تج قانون هي بقرا حتى بماك قانوني حتى اف قانون نگهرن و دواره دموکراسی دا گاوین ببیجم ارینی نه ناویتن او آستنگی دوام بکن. اب آلیه کی قانونی آلیه دنجی فراستا دولته کو به چه چابی لکردا و لزمان کردی لچاندا کردی ناسنامه کردی دنیره. ام زده بدور وانه چن دما پیواژه چاره سریه دجی مدید گاوک تشتهات روزه و مناقشه که وها بلکی بیراوه مافین کولکتیف آ مافین فردی تاکه کسی تو بحثا مافین کولکتیف بکی خود ندام برید دو ام دولتا که اونیترن نابکو ام دوی چارچوبه دا مافان ناس بکن دموکراسی در دیمه که ترکیه دموکراتیک ببه و اداره محلی یعنی اینجی کی بین خورد کردن هن رایل وان بین دور کردن دواره مافو آزادی آده بلکه هنتش چه ببین اوجینه چاره راست دموکراتیک بوین نال ترکیه دکه کو بلکه
زمین ji münaqeşekirina van mijara re veke, xweş bike, da ku tişt bê tirs û fikare bên ser zimên. Lê aliyê din, heta ku ev qanûn hebin, tu nikarî zêde tişta bibêjî, dikare te bi terorîzmê suçdar bike, bi piştgiriya hin rêxistinê terorîst navteniyekê de bêjim suçdar bike, te bavêje zindanan jî. Bi taybetî ev feraset û qanûnên heyî, maka qanûna heyî li Tirkiye rê bervan tişta digire. Ya din jî ez hinekî dîsa dubare dibêjim xemxuriya Kurda bi xwe ya hemberî zimanê wan e. Hûn dizanin UNESCO'ya li Dunyayê derbarê zimanan da jî rapora diweşîne û behsa hin zimanê ku li ber mirinê ne, hin zimanê ku di xetereyê de ne dikine, hin zimanê ku hene êdî hema maye bi kurmanciyê ger wan bibêjim em Fatiha li ruhê wan bixwînin. Sedemek ji wan dibêje çima ziman dikevine vê rewşê. Ji bilî em bibêjin tetbîqatê ku dewletê serdest pêk dînin û wan zimana çanda nasme nas nakin, helwesta endamên wê civakê, helwesta koma wî zimanî jî pir girîng e. Bêka axêverên wî zimanî li hemberî zimanên xwe xwedî çi helwestê ne? Bi wî zimanî çi berhemên hêja xwedan qalîte tên afirandin? Di deverên gelemper de ku Tirkî jî dibêjin qamûsal alan, ew ziman çiqa tê bikaranî nayê bikaranî. Geva ku tu li van krîtera dinêrî jî tu rewşê baş tespît dikî. Ji berî vê yekê tu dibînî van çar salê dawî cardin kesek ku ji ber bi Kurdî dipeyvên, ji ber ku nîşane û sembolên nasnamaya xwe derdixine pêş ya jî li pêş xuya dikin, marûzê êrîşa dibin, tûşî êrîşa dibin. Tên girtin, tên kuştin, ça bibêjin, nahêlin ku li devera çûne ji xwe re bixebitin jî, li wê derê bimînin û bixebitin, berî wan didin. Nahêlin ew bikevin nav sînorê wan bajara jî. Yani em dibînin ku cudakarî, nîjadperestî her diçe li Tirkiyeyê zêdetir xurt dibe. Lê di gel vê yekê dam û dezgehên Kurda, siyasetên Kurda, rêxistinên Kurda derbarê vê yekê de zêde biya min hewleke xurt nîşan nadin. Yani xemxuriyek hebe jî xemxuriyeke zayıf e, qels e. Binerîna mêvanê me, kêşe û pirsgirêkên girêdayî zimanê Kurdî wê çawa bên çareserkirin. Tim tê pirsîn, gava ku tedî mirov behsa maf û azadiya dike, di vê çarçovê de li van meseleya dinêre, wekî meseleyên gelek mirovî tê xuya kirin. Tê dibêjin ya zimanê her kesî weka şîrê dayîkê jê re helal e. Erê ev gotineke zêde masûm, baş û kesî li dij dernakeve. Lê pratîk ne tiştekî wisa ne. Ji ber ku mesele ji demokrasiyê, ji demokratik bûnê wê de tir, meseleke siyasî û îdeolojîk e. Îro ku em di çarçoveya zimanê Kurdî de li ser vê yekê bisekin û nirxandinê xwe bikin, em bi rehetî dikarin vê bibêjin. Meseleya zimanê Kurdî li Bakur ne derveyî mesela pirsgirêka Kurdan e. Ne derveyî meseleya siyasiya Kurdî ye. Ne dervî nasname ye. Yani ziman û nasname ji hevdû ne cuda ne. Yani Kurdî ji gelê Kurd ne cuda ye. Tu gelê Kurd nas nekî, tu Kurdî jî nas nakî. Ber vê yekê astengê herî sereke siyasî ne, îdeolojîk in, feraset e, heta feraset e demokrasiyê jî. Tu bi çi çavê demokrasiyê dinirî? Di gava bahsa maf û azadiya dikî, qesta te ji vê çi ye? Yani tu di çarçoveya dünyaya pêşketî de li demokrasiyê û li tarîfa demokrasiyê, wesfê demokrasiyê dinêrî, an tu ji bo berjewendiyên nîjada sereke, etnisîteya sereke li meseleyê dinêrî. Ku tu li vê çarçovê de li meselê binêrî, mesela ji bo Bakur û Tirkiye ji destpêka komarê û heta roja îro tu tişek neguheriye û wisa dewam dike. Yani ji ber ku tu ji min bipirsî Kurd û Kurmancî mesele parkirina hêza siyasî ye, parkirina desthilatê ye, parkirina serweriyê ye. Lê Türk
و رژیم کمالیست هیجی خناده بره کو سیستم به کردارا پار ببکه. گلو پیکانه گو فرهنگک یک زمانی یا کردی چه به و همو زاراوایان لخوا بگره. اگر اره گرنگترین گاو و مرج بو گشتن وی آرمانجه چنه؟ نها تبع جبر کو اجي لسر زمين دخبتم وقرانيا مجي لسر آماده كنا فرهنگا تبرينا مخورات. يعني مسألة فرهنگا كردي بكردي. هيجي فرهنگا كردي بكردي نينه. طبي قصنا ما جوه كو نينه تنه اوه يا برفره. هن حول چه بونه جارك نا 1000 جار ماليوان آبا. يعني ام دكارن جهجات مكرياني جي باس بكن ام دكارن جيو مكرياني جي باس بكن كسي دن ايكو تنه بكردي كردي آماده کرنه حتى محمد امين بورزا سانجي بو چند جلده و درکتن کردی بکردی او کرمانجی که ایدن مثلا کرمانجی زازاکی سورانی تکلافن لی ایدن مثلا پرانی فرهنگ دو زمانینه لی قصد مجی فرهنگا یک زمانی اوج کردی بکردی یعنی سر ماده بیبتی بکردی بدی و شرحاوی بکردی بکی پرورمن رو بدره و هیجا تکنیک آوی و چاوه قصد مجی کردی بکردی همو او فرهنگا که همو زارابای کردی لخواه دگره او یک دو قصد مجی کردی بکردی او فرهنگا که اوی بکیجان الفابای به آماده کرن سه قصد مجی فرهنگ چیه که ام دبیجن فرهنگا بکردی و بکیجا زارابای به آماده کرن پرس گریک پرن یا جی پرس مرتکارا پرس هبد بکن یادن که سازی و دزگاه که خب بده بن وی باری پرسک دن واد کاره بکن کرد جالیا آبوری و نکارن بی کاری بکن یعنی بمن پرسک شرمک و مرفش خوب بکن درفت و امکان هنه لی بیامن فراست تونه او خمخوری تونه بالا ولی بستم جخته لسر پیوا خمخوریه دکم نه خمخور بیت بسر ناکوی تجبو چه تی بکوشی تدوی واریدا بسر دکوی تشتک کو نبو بک خما دلیته نبو بک کلا دلیته تبوی نیشی تلسروی خونی خو نبینی تو نکاری بیکاری بکی افت کارن بیکرن در فتح کرداجی هنه هم دارایی یعنی مادی هم معنوی هنه مروفت کاره دامو دزگاه آوا بکه کسا بینه لوان دا بده بجی کرن بچه وان آماده بکه شرط وان فیزیکی حاضر بکه او به بیجه کرم کن فرنگا کردی بکردی جمعه درست بکن هر وها پروبلم میدن یه نافخویی هنه هی باشه باش کرد ده مسئله زمانی دا از بکشتید بیجن نه خودی یک سیاست هنه قصد مج زمان کردی چیه؟ ام بحث همو زاراوای ویدکن کو بقاسی هفودن خودان قدر و قیمتن یا ام لهچه که دیالکت که لسر کردان فرض دکن مثلا وک نمونه لباشور امی لسر همو کردیا ناوراس یعنی بگوتنا عامیانه امی سورانی سر خلقی فرض بکن اول باکور جمع کرمانجل سر خلقی فرض بکن از وک شخص وک زانا فارقنی دجی و فکری من دولت اونیتر دولت مونیست ابتشت کرن یا جی نتو دولت ایک خل سر تاکیتی آوا کربون خل تر سر زاروایی که زمان خوشی فرض کرن و زمان دن و لچین خوشی قدخه کرن لی ام سه ساله که نو دانه سه ساله که ده ماف و آزادی دانه ده سه ساله که وسا دانه که ام دبیجن ماف هر رنگی هیه ماف هر چشیدی هیه ماف هر کسی هیه تو کس وک شخص نجبر رنگی خو نجبر جنسیت خود چواد ند سریاد یه دندایه تو لهچه و تو زارواجی نل سریاد دندایه ام دبیجن چند لهچه کردی هبن اوجبو ما مقبولن پیروزن وکی هف بقدر و قیمتن لی بریا هر تشتی دبی او لهچه دناف خدا خو بگین استاندارده که استاندارد خوش گاوا کو چه بکرم او سیاست کو خویا زمانی گاوا کو درست بکن دوی کو آرمان جوان
نێزکردنا لهجه یا هەبوو دن بێ نەژ دوورکردنەوان یا ji هەبوو دن dema ku em xwedî hewleka wisa bin termên nû bêjeyên nû têgehên nû ê ku di Kurdî de ji me re lazim in di gelek waran da di gelek warên zanistî da yani ji matematik kimya fizîkî biyolojiyê bigire heta bi çapameniyê divê ew lîteratûra me ew terminolojiya me nêzî hebe em wana nêzî hev bikin wê gavê çendî em bi lehçeyê xwe bi zaravayê xwe bi hevû din re bidin bisînî jî mişkûleya têgihiştina ji hevû din zêde çê nabe. Gelopêkane konêzîkbûnek di navbera zaravayên zimanê Kurdî pêk bê. Bi nerîna mamostezana guncawtirîn rêkar û rêyan ji bo vê yekê çi ne? Hemen bersivek me da vê pirsê jî me goya feraseta me ya zimanê divê hebe hemî Kurd çi partî çi rêxistin çi siyaset çi parçe ferq nake. Madem ziman tevî lehçeyên xwe yê vî milletî ye û em ji van kesê ku bi van lehçeyan dipeyve ji wan hemî re madem em dibêjin Kurd wisa be Kurdî malê me hemû Kurdan e. Siyaseta me çi dibe bila bibe, îdeolojiya me çi dibe bila bibe, partî û rêxistinê me çi dibin bila bibin. Ev yê me hemûyan e. Madem yê me hemûyan e, divê ku ji bo vê diyardeya han jî em hemû Kurd ya jî hemû rêxistin û partiyên Kurda xwedî siyaseteke zimanî bin û di wê çarçoveyê de kar û barê xwe yên derbarê ziman da bidine meşandin. Çin ew karê yên navxweyî çin jî ji bo guhertin û bi destxistina wan mafa û tekoşîna rewa û demokratî ji bo wan mafa li hemberî dewletên serdest. Divê çarçove de lê binêrin. Ji ber wekî miqsed ez ji berê ve vê diparêzim çend konferansê me netewî ziman jî çêbûn wir de ji me anî ziman divê ku em wekî numûneyên xerab wan netewe dewletan ku em rexne li netewe dewletê dinêrin digirin yani li wesfa wê digirin. Ez wek şexs li wesfa wê digirim. Dewlet tiştekî dune, netewe dewlet tiştekî dune, dewleta demokratîk tiştekî dune, dewleta netewî tiştekî dune. Divê ku haya me ji van terma navaroka van terma hebe. Dewleta netewî ku dibêjî dewleteke netewî ye ew dewlet xwe li ser yek neteweyê, li ser yek etnisiteyê ava kiriye û ziman, çand û reng û deng û tiştên mişnê din yê derbayê wê netewê ji xwe re qedexe kiriye. Ne tenê ji xwe re ji endamên wan koman ra, wan etnîka ra, wan gelan ra, wan miletan jî qedexe kiriye. Divê ku tu berî her tişî xwedî feraseteke demokratîk bî. Yani maf heye tu mecbur rahatî hebûna wî mafî bikî. Ne tu wî mafî qedex bikî. Çawa em tên dunya, çavê xwe em dunya vedike em dibînin ku her reng dunyayê hene, her gil û giya kulîl ku hene, ev zenginiya me hene, çand û ziman jî zenginiya dewlet dunyayê ye, cîhanê ye, bi vî çavê lê binêre û xwe li ser monîzmê ava nekin, xwe li ser pluralîzmê ava bikin û di vê çarçovede em nêzî hevû din bibin û wekî min got em taybetî di warê standardkirina lehçeyê navxweyî de jî û di warê dariştin yani çêkirina durustkirina bêjeyan û wergirtina bêjeyan da muqate wê yekê bin ku hemî lehçe bila wan bikarbînin. Niha mesela di van 20 salê dawiyê da di kurmanciya Bakur da gelek peyv ji soranî hatin û em dilekî rehet bikartînin. Wekî em bibêjin komar. Wekî em bibêjin tek û bertek, kar û kardana we, tiştînê wisa hene em bikartînin. Wekî şano, wekî şanoger, rojnameger. Mesela bi vê formê wekî paşirger di kurmanciya me da nînin. Lê em bikartînin ji ber ku zimanê me ye. Divê ya jî mesela peyva rewşenbîr. Lazim e hemî Kurd van bîn ha gava ku van kelme bîne dikare li fonetîka xwe jî bîne. Cana mesela ez numûneyek didim. Îro em dibêjin rewşenbîr yani ji bo entelektûel, ji bo minewera erebî. Belê li başûr cana rewşenbîr di şûna kulturê de jî tê bikaranîn rewşenbîrî.
لگاوا کم دی روشنبیر قسم جه و باش سورانده ج روشنبیر کرمانجی در روشنبیر لزازاکی دبجا روشنویر لاسفیم دکم جبر کد زازاکی دا بیرامد زازاکی دا ویره دیسا نه پروبلمه ام جه فهم دکنه قسم جه و قیب نو تشتی نو که ام یک چافکانی هلدن او زمان و لهچه زاراویا دیالکت نیزی هفت که جهف دور ناکه لیکو ام لهچه پاریزی بکن هرم پاریزی بکن وی گاوه دواره استاندارد کردن داشی دواره نزی کردن زاراویا داشی امینه کاربن گاوه پراتیک باویش فارقینی کیجان الفبای جبو نویسینا به کردی گنجاوتر دبینه او چما؟ يعني از شخصا لاتيني دبينم جبو كردي گنجانتر دبينم حتى دسبيكا سالا بيستي دا اسطنبول روشنبير كردجي لسربيكي نقاش كرنا مثلا وك بلغه نويسكي د کووارا روجي كردا 1913 دا عبدالله جودت بحثا ويكي كريه يعني بيكو ببيجا لاتيني لازمه قوتيه بحرف عربي از معالم دبيجي زمان كردين ناي نفساندن زحمته جيب شو دا جبان هر راكسيون ديني اسلامي رخنه تون چبونه نابه امج ملتك مسلمانن وحرف عربي وعربي اي قرآننا امجي منسوبه امت محمد نابه ام دفجه بردن فلان لوی چاخیجی تشاتنا گوتون و ایرو جمع دنیرن جبرگ جک به چما اس آلیگری بکارننا الفابه لاتینی ما جالی پداگوژیک و کتله دنیره هینبونا فیربونا لاتینی جیا عربی سفکتر و راحتره لدبستان دسپیکی از دخوازم لباشور جی بلا لی بنیرن زارگو که کوهینو دست به دبستان دکه ده چند ماهادا یا ده چند سالادا هینی خواندن و نفساندن دبه اگر الفابه عربی به طبعا قسمه به الفابه عربی او الفابه کل کردی هاتیه آدابتا کرن الفابه لاتینی دیسا اوا کل کردی هاتیه آدابتا کرن خواندکار ده چند ماهادا هین دبه اوه 100 سال زیادتره که ام نقاش کرن میگوید 1930 داجی دبیجه اوه که به الفابه عربی دست به خواندن نفسانده دکه سالا که 2 سال جی بزوره دکاره به حرف عربی به زمان خود بخوینه و بنویسینه لیا لاتینی اگر طبعا افتشته کنم دبیجن جبو زاروکن که جعالی زکای و نکیمن دنوا 4 ماه 3 ماه و نیم 4 ماه داره یعنی زاروک دنوا 4 ماه دا دکاره به وی الفابه ایدی زمان خو بنویسینه بخوینه قصه مجبه اوه نه ایکته فریوان کریا جیب شده تا چه جرابه بجی اوی کاربه بنویسینه ام ببیجن الفابه لاتینی یا کردی 31 دنگه آنها اکو جلادت بنگه هاوی دانیه 31 دنگه لی به 2 شکلاته نویساندن یعنی تیپ گردک و هوردک یعنی گرو بچوک دو اکابت که 62 شکل الفابه کردی یا عربی چنده 33 34 جانا هناك تقهرنا هاري داوي يا باشورن ببيجه زيادة دكين كيم دكين هبناغرن يعني عم ببيجن يك وقت المدرسة داتات بكاراني تشتكي دنبو الفابه کو کردان استانبول روزنامه خو پید وشاندن یا عربی بن تشتدن زیادت کردن درخستن هری داوی یا کنها باشور تیب کارانی یعنی چند حرفی به هبه جبو هر حرفه 4 شکل شخو حرف هوردک و گردک نینن لگاوا کو او تیپ یا جی پیت لسری به شکل که تناسری خو به شکل که دسری دابه به شکله لناوی دابه به شکله بداویه به شکله که اوجا کی جا به هوا تنفساندن جهب چوا جدا تنفساندن هر وها
ئیملایە ڕاستنویسینە هەردوو ئالفابەیە ji hev cuda ye. Rastnivîsîna alfabeya Kurdî ya Latînî cuda ye, rastnivîsîna bi alfabeya Erebî cuda ye. Ne wekî hevin. Ji van tiştera gava ku lê dinêrim, ez hem ji aliyê pedagojîk ve alfabeya Latînî ji bo zimanê Kurdî münasîbtir, guncavtir dibînim. Ha gelo bi alfabe Erebî nabe ku bênivîsandin. Tê nivîsandin. Tu dikarî ew tercihên jî. Lê gava ku me tercih bike, divê ew tercihê me li ser bingehên zanistî bin. Ne li ser bingehên em bibêjin şexsî û subjektif bin. Ez wê çarçovê de li vê meseleyê nanêrim. Tu dikarî bi Erebî jî karê xwe bimeşî, tu dikarî bi Çînî jî yani alfabeya Çîniya jî heye. Lê Çînî heta üniversitede qedînî jî baş nikarin bi zimanê xwe bixwînin binivîsînin. Bêxeta nikarin yani. Divê haya me ji van tişta hebe, di van çarçovê de lê binêrin, psîkolojiya zarokê binê. Yeka din jî tu karî bibêjî em êdî di rewşeke wisa dane ku globalizm heye, dunyayeke modern û pêşketî tu kes, tu gel di nav sînorekî berteng de nikare bimîne, danûstendin têkilî çê dibin, ew amraz û alet û tiştê ku ji aliyê wan tên afirandin û hilberandin tên dikevin nav te, tu em bibêjin amrazên wanên ragihanî û tişê din bikartînî, ji bo van tişta jî alfabeya Latînî ji tera sanahiyekê, hêsaniyekê peyda dike. Li gorî zimanzan zana farqînî, hebûna desthilatekî Kurdî ji bo parastin, pêşxistin û xurtkirina zimanê Kurdî heta çi radeyî pêdivî ye. Niha tedî me got yani meseleya zimanê Kurdî ji meseleya zimanê yani ji meseleya Kurdî ne cuda ye. Yani ziman ji siyaseta vê meselê tu nikarî cuda hildî dest ve mafekî zamanîye divê çarçove lê binêrin. Gava tu misalê dinin ve mafekî madem ki mafekî çandî ye, ziman jî unsûreke girîngiya çandî ye û em bi demokrasiyê xwe bi rêva dibin. Demokrasî jî ne li ser mafên kolektîv, li ser mafên ferdî pêşiya xwe vedike. Nexwe mafê te heye ku tu bê asteng bi zimanê xwe bipeyivî, biaxivî, bidî û bistînî ya zimanê xwe fêr bibî. Wî zimanê tu berhemê xwe û hilberînê xwe bikî, lê perwerdeyî nabe. Lê di qada gelemperiya dam û dezgehê dewletê de nabe dibêjin. Ji bo wê yekê heta Kurd nebin xwedî statûyekê derd û kul û birîna zimanê Kurdî jî çareser nabe, rehet nabe. Ji bo yekê bê statû ev tişt çareser nabin. Divê statûyeke te hebe û di wê statûyê de jî mafên te yên kolektîv tevî perwerde bi zimanê Kurdî ew maf teslîm bê kirin. Ji bo yekê ev girîng e. Loma gava ku di destpêkê de min behs kirin, min got ez êdî Başûr û Rojava deyên maliyekê. Ji ber çi? Ji ber ku wê de desthilateke ye, statûyeke ye û di wê statûyê de kes dikare bibêje tu çima bi Kurdî dipeyivî? Tu çima bi Kurdî ders didî? Tu çima perwerde bi Kurdî dikî? Ev rêlber me digire, li ber demokrasiya me digire, rêlber perçebûnê vedike, nizamçûn ew bibêjin. Ya qanûn heye mesela ji bo Başûr, ma destûra bingehî ya Iraqê heye. Iraq devleteke federal e. Ev ziman jî li gel Erebî zimanekî fermî ye û bi vê zimanê her tişt tê kirin û wê bê kirin, tu mafê te tune ku tu van rexna bikî, ji ber van rexna dibî çi bînim serê te. Li Rojava bi awayekî fîlî de facto statûyeke ye, ne desthilatiyeke li wê derê jî bi vî zimanî perwerde tê kirin. Ji dibistana serê heta bi üniversiteyê diçin. Lê tiştekî dibînin ku hem li Başûr û hem jî li Rojava ku ji welatên herêmê re bibe nimûne wekî Tirkiye, İranû êdin binêre pluralizm heye. Herkes bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi nasnameya xwe, bi bîr û baweriya xwe heye.
و اف نه وک مافکی کجیره هاتیه بخش کردن تو بوی چاوی جنی کاری لیب نری تو کی که تو مافی مجموعه بخشتی کی اف ماف جواتیم دنیای نایم دنیا بمراته یعنی تو چارچوب دینی داجل مسئله بنیری اوه تو چارچوب دموکراسی داجل بنیری اوه هم جالی مروایی و هم جالی دینی و جالی خلقیت و جی اوه یعنی اول رنگ من که از اسمر بم چه سوجه من هی کت بیجی چما تنوکی من نسبی و گوری یا تو نکجی چوری یا جی چما تو نزنجی از کارم بکمی از وقت ما دنیای ببیچم الی از وقت کرد کات ما دنیای چه حقی ول مهیا کد بیجا دبش کرد بونا خبر ده ببا ترک ببا فارس ببا عرب باشه او ترک او فارس او عرب قال خود فکرین امپاتیه کرین کو یک جوانا ببیجا دبش عربونا خبر ده ببا کرده و چه حسیات برا چه به برا ما کیف خواب بفکرین یعنی حاصلی کلام نت استاتو نتنج بو زمان و پرورده به زمان و روش زمان هر واج بو ناسنامه وی گلی یعنی جبو وی گلی محافظه که ستاره که و ستارگه که تماشاوانین هیجا خلقا مبداوی هات حتا میوانداری ها کسایتی کیدن هم بمینن کیف و خوشیه ده